MC Makasi kwarire mirandi mwanya mwanya akiuga bagetaga minister ba county na kuria biure biege mirandi eu. Umbarothi wa Kenya nthiguruni ya Somalia kubaikirengo kwariria njira cia gukire biashara ya miraa. Arimi ntere Chigembe Central gutata bakiuga miunda yao ni irithitwe ni arithi. Tongeria bakuma Kenya gwika gikaro na Raila Odinga nthiguruni ya Ethiopia nde kithurano ya gutara mukaririgite wa AUC giukari karojo. Onibitagwa Nchinyari Kinyua Maureen Kirimi ni mwananiri wa mathithio utuku bwana Arua. MC wa ward ya Nkwene uria nowe mukaririgiti wa kamiti ya budget ndene ya mbunge county ya Meru Martin Kome Makasi na aririte mirandi mwanya mwanyera Governor Kawira gwikia ndene ya ward county ne Makasi ugite mirandi yonthe ni MCAs nonto nibo bakurukirie budget ya kiongera na kuga bakathingatira kenda gutigira ningi twara kubatere ongerete na kuga akaririte bya kamiti mwanya mwanya ndene ya mbunge ya county bageta minister ba Governor Kawira na kuboria biuri amwe na kuthingatira na kuona ubu kethira ngugiu ni chiriti ura kubatere mutugikare na report ije. Kagite negaka Kawira Mwangaza thirite akithiurunga mature na gika ya mirandi ya witi na mbere akiari MC wa Nkwene Martin Kome Makasi na ugite no ria kariba Meru ni bamenye mirandi we kureto mature ne thagira ikirikanete ngini MC wao kiria na MC Makasi akwangugia othaiji ni kuthingatira bona kethira mirandi we kunya yonthe tora batengete kire budget ya mwaka jojo akiuga bare bunge ya Meru bare na mubango jo gwita mawaziri na rungamiri bandu wangi monya kire thirikari ya Meru bone kethira mirandi re kwa maturene no yo bekirite kire budget aliki ngubute ngugu yankuene kaya group fulani mitungi area ya ndere kaya wa ndere fulani kigane ngwene na urukondere ichiandiki so batwe mbere ya mitu kuthingata tuona intobira tuandikite ke budget item by item lecha mu budget itu kuthingata tuona kethira ora tuandikite budget ine ni ubiandiki na itugite chia bonde about department chonde bakamete chetu cha assembly vai invite the CECs concerned bonde na chief officers na be journalist ya intobira bionde ba submit to the procurement department bia procurement to compare na ora tuandikite kiri budget. Makasi aliuga gitumi bachunku na budget ya mwaka jojo ire karikano ithagiro ethithitwo murandi na kigina kiayo aliuga Kawira Mwangaza intobi mwarikia wandi na bitio jori na bingi aliuga birieja no gutena mubango buru na ntoremono kuona gavana arungi kianine ageja na machine hiyo jere chia incubator chia nguku ako akekewe ayakuru barongoro na kekengekewe ayakuru barongoro wera ngeke rongoro bomba ko abati incubator na most likely no ndimbone to kale ketu machine hiyo kethingata after mbuga kiumia kebe gundi bianengerote bira biandikiri no ntote biandikiri kinya no yendwe atadro price na ko atuka machine yeje economically ite itangugirera batiguite in that particular ward. Kigetu MCO mwakiuga pipe chiawe andikite pipe cha 1.5 million lakini ya general pipe 73 MCO wa Egoju West. So tukenda kumenya inyani pipe biranda andikire chigundi biranda andikire pipe chionde andikire tukenda kumenya iguringana ni gundi bingana byakwa bikaya pipe muthiene MCA Makasi aruga munkira na Arua thirikari ya Meru ni bati kwithirete supplementary budget kenda bomba gutumira kigina kia Meru bwega department imwe twekirire mbecha na itomba gutumira nye mbecha itomba gutonga especially mbecha ira twekirire public service che kuandika
nurses na arimu ba ICD na extension officers ba agriculture nontu twachikere itumika kuma mweri jwa July last year na mwaka na ndite tumiki kwa mwaka ba supplementary ile batikuja kena tumba ku move mbeche hichi tumba ku move ile itetumiri antu batrandi kwa batrandi kirwa uchi nyuma ndeu na chokenda tumba ku supplement twikira antu anga kana tuichokia tu kiri kuandikana so supplementary ile batikuja no department nyingi itemba ku absorbecha ora ibatrasima supplementary ile lakini mostly ke witingo badrikari utro budget yomba ku absorbed itumike kari ore bangi kire budget yembere so supplementary budget nyao ne batikuza ejete na nyao no tukuthingatira ke reporter Tetoshewero Juma rea kwari etwa ni mutuge kare. Ubalothi wa Kenya nthigurune Somalia kiringo kubaina ririritie uchoi bwa thoko ya miraa na aguri baria bakagura kimera giki na maguri jara jate kuinyiria murimi na gwetete wega bwa kwithira kuri na endia bangi bakimera giki nthigurune cheo meakiuga endia batantatu baria bario kagitene gaka kinya ni bonekete kuinyiria murimi na mubiashara wa kimera giki na rombete na thirikari witikiria antu bangi batonye biashara neje na bethiro bakimendia ome ya Kenya za John ni kienda gutethire guchokaniria biashara ya miraa na gukiria murimi wa kimera giki. Boniface Mongera ari na tatoeje na njira indiku bwarimi na biashara ba miraa barabaika miraa yo nthigurune Somalia nande barombi bethiro beno kiriria no tukona rubukara jabo konekana aja kabere kulingana na kinyirita medente Tetoshewero TV kumakiri mushomana twatongere bonthe ba Meru amwa piesi oremi kwanti kujiri muthingatani nyombe ne kiri moja Nairobi ikwete no mwanga kwethira ukimenyekana itonga kana itanga bitantatu bire bithiro bikinde miraa nthigurune Somalia ibao na neke bakwinyiria aremi kire mushomana jure twatongere minister roja nthigurune Kenya bwana Eric Muga ikura erekenda kwagirithia biashara ya miraa no mwanga mantu jonthe kumiraja gwetana mbere chethero ja gikoerune kurikania gwatongere babonthe ba Meru na bohaja Nairobi wetikanirito na kukumurotero Mogadishu Somalia mubarothi kobaikirengo ore ugite kulingana nawe urathomete thoko ya miraa Somalia thiri nene na riri kiri antu batantatu na tikiendia kana gori maria era urawani antu batantatu aki na ndauria na Mogadishu kerwa bakawa ontumire mingite ya Mogadishu kete ana ndiro bera miraa ni mingi sana ndene ya Meru ni betikirie tuyene mingi bara batandatu bakairia yongeleka kende tura kenda chwambese nyinge Mogadishu inde kiura watu bia tunini na wetu ninkuromba thirikari nio iwatie minister kukologera ke Ministry of Agriculture bara batandatu ba kinyatu bekerwa mauria kura miraa kuchoke kunenkerwe abiashara bangi baewe license ni afa kana ni Ministry of Agriculture kinyabo bara bakomba kura miraa baure na bendie na kinya bendia bachoke bari na thirikari ya Somalia irankwaraniria na anene bayo na thirikari ngwatie nikende na barura ndege nyingi cia na ukulukira kinya Kenya Airways chumba kureta miraa na nonto ndege ici yani cia antu bara batandatu aki na itumba kwania miraa ku barothi kubaikirengo akiendelea na ugite kingi kethiro ikiagirithia biashara ya miraa makwethiro ikiribia kimera giki ikwebere mabroka baba inge na inyankoro kikotigira ari bongo bakwethira bakende miraa ora bakwenda kuma myundene yao nimpori antu beto bara ari biba miraa kinya ria muntu etha na kintu kia wakenda kwendia no wikira mauri na ndina makinya miraa ni bwite wikura mauri na isitoshe kinya miraa ni bwite kwithirwa mwene miraa no bwite kutua miraa keta kwenderia muntu ro kura tikanenkanira kinya munda na kethirikiria barozi kubaikirengo na rekeretie ntomeri kiri arimi na biashara ba miraa endo miria ni antu betu kidogo atongeria ni betete bo inkwaria bona Nairobi na minister ito kwaria nawe na barabangi nikenda twetekirua mbecha cia miraa ciekwa standard kutwika oti miraa ikena macia mauri miraa mauri yara ya miraa ya kirwa ni bwe kaurawa ora muntu atakwandia mburi ya thokone agwamburi ya kwa ne mbeca ya nona ya cia mbeca ukana nio antu betu miriani nkuona weru muthie na yo anteto icio nthe na ni ndina nketho ndi metho yenu kibona era na ne mauri ya kurwa na inko ya menya na bugacituka bua nende kinya Ethiopia kara miraa yona miraa Ethiopia tiendi na kinya bakarai reporter Tetoshewero TV Juma
kumaja king'inang'inene kineke mshusho Nairobi mbita Boniface Mungera. Arimi kuma Kinandu batwe na malaene athirurujine gicigo mbunge kia Gembe Central ni batigi bagitaraga thara nyuma ya arithi kwerekana kuringira na kurithia miundene yao. Kuririkana arithi baba bakirithia miundene iji ni bararitirite arimi makania bya kuboraga bakeja kuringa ripoti untu bubekirite ogwa batumbe kinya kwaririo untu bubona ndiro mbara yao ni kiri mbunge wa Ntere Dan Kili gutonyera na kubaritira mpangeje. Mwandiko wetu Antito Marion Karugi gatumenyithie cio na njira indiko. Arimi barwandaro malaene atwe wodini ya thirurujine icione kia ubunge kia Gembe Central ni bamakirite kurumirwa ni mpara ni nyuma ya arithi kurithia ng'ombe miundene yo baikabirite na misinka. Ni gantalita sarana ne muno mundene yo onto munda ndimite na nkanda na nkarimira na nkawira ibirari kuo ndeu ng'ombe nikucie yeserethia ciaria na rira tuone ng'ombe uwe tuone kabasitha twetete kuciengeria twende kambene katwaringire bunduki twina mukuru kathe onto nigo wambitete twekuringa bunduki iyo twetete report kwa polisi kiutene na kwa kiutene lai bana bandikire na baya kuona munda mbonete asara uni ya kurithwa mundo kwa kilasima wina ndengo na mpempe na mundo na ginya taitu ukaraga taitu ero gira tasikirivo gira rethi murethi ayire ndamwita kanisene kurutangwe kanisene ng'ombe irethete mundene ndia mwe kurambira ng'ombe imundene ndego na mano ndethira ng'ombe obuire kuo ndeta muntu twaringa mbisa turingete mbisa ng'ombe yu twaringa mbisa tukwa twende ng'ombe kameno tukutuka turerwa twetete kwendia muthaka turera uwa muthaka uri thache ng'ombe cia eneri muriki nisi nora ndingire mbisa sisele nore onchune ng'ombe no twaitire kampeni twaina kobia na mwe kurungi wana thiru no twaitire twaita polisi twaita nio kwa polisi kiutene twaita no twandikithirie na twoya umbiri na ndia na askari be kwa sisi munda tugira roti kukaria njau tura urite mabati kaya thire igura njo ng'ombe ikeya arithi beya na misinka batutisa bakethea mwekuru ya woni mundene bare ntisa bambe ya imbari ere into mundene bakarethia na icio biraya ende ukethwa thirikari yetekeritie arithi baria na misinka na ringa inda ya kenda tuurawa tukira omero mundene tutebio tuketha nombi tora tundengo ya tukathomethia na twana be twande ya thaitu tuona mbia cia kuruta cia vi na be aba ukabera mwakura gathira mundene wengwa atigethenya mpempe kana ura na ukauria murethi ukaria murethi akwira woni owe binkwenda ng'ombe nkwendera mpempe ti owe bana ba twangaratania ba turairithina onyawe mwakuru wengwa wakira nyo abethira mundene ntubene icio tiba mukura kokira abakarethia na wokana na katuthangigite kuno muno ng'ombe twiri mabia tubikari ng'ombe itare onte tugigura wa binduki murimi ke akaba ora buru kunyeria buru acha bate kugira ng'ombe cio turita kinyane ne bongo batu tweteka nikatukuthangika itare onte tukona muthenya. Arimi baruani batonyete hasara inene ya mbeca kathumba na batina wirigiro bokietha nombi na thirikari ni yukietalia ro tunya arithi ba misinkera botumira utonye miundene yo kinchuma kuni asara mbetete ni utebio nkaroma mpempe ciari kuo na cionde ciarirwe na ndengo na nyenyo njandoroko yonde ibiarirwe na baba kurethia tura ng'ombe nyetha ukayeta kuria nantu bakurethia noeti na baina binduki uni asara tha ningo tala ko ne ongiri manatano mundo kwa yuri ndarimithite na ngiri 18 na manana ndarimithite ase mundo kwa ngiri 18 na manana na ruare utebisogete ginde ko kinyambi nontu ciarithwe non taketha nontu ba antu bang'ombe barithie na bunduki kenda batutisa nontu baina bunduki tane kyanirwe cia kurithia munda ni cia ugaria antu ende ketha bate ugaria antu ni munda baye ugaria enda barithia ni suna no ciete tutikwenda uria na wenyangia na urone turite na miru na bagweto tura na bunduki ende tutikona thiri twi malaene katuguria tukirira twarirwa mpembe cieto tukaurwa
kuni ndaromba nya thirikari ketha bindukicia kura na munda ketha tecio kariamba kinya icuna no ciete munda twerie na thayo nkurukini bakuromba thirikari ukulukira mubunge wa Dan Kili ubengira arithi ba miundene uraromba rakwa ni batutethie batwingire batura mitinga ku ne bakithi ng'ombe cio bandi Rwanda na batura acio thirikari ne twaririria yukumire onto bagili batutethie nonto ba centro na tinya tunakinya ndio yo sisi ndio moya muno gengu ura ni muntu maana sana na tuthetere pio kenda arithi bareka guturithiria ng'ombe thirikari ne tutethie ni kenda tutire mamiunda tweta hasara kithani arithi bau pono kithiru terwa rutire mabagarithia na tutore mai ni thirikari no yatu ataka etuthetere minye batu twena tutena unge bakwethe na tutethama tweta noko tukaria wokono ni tuciometi kuo na murungu na tuthetha ciende thirikari no yakanya ga tuthetera nikenda tone mainto bietu tukagoyela nchebio boya twaketha tukoyela riu beya bakare binya no makamba at least tukethete into biria birikuo ende tutere kawa tuketha baturomera tweketha ya mwakuru kwanza mukuru gathotora gwe utegwa mamundene yu noko urwa na mundu okarithio ng'ombe ngiripotera Wero Juma Kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa Akenya bankathi mwanya bareo magevana bunge MCs na bangi ni bekite gikaro na Raila Odinga nthigurune ya Ethiopia muchine Addis Ababa kurejaniria na mutongeri ojuro guchwa gitike mukariri giti wa ngwataniro ya Africa Commission batongeretwe ni Professor Nyang' Nyong'o Akenya ba ni bainite ndwimbo cia gukatha Raila oria gutonya kithurano ne ntuko ya ruju ya gutaroro kajuke giti giki kira gikumererwa matani atongeria bangi bairi banthiguru mwanya Benderete Raila wega kiri kithurano gike Ora wari MC wa wadi ya Kithinturi Beatricia na amenerete Gavana Kawira Nontobori Tibayo Bwangugi na mono mirandi iria agwike mature netirikia ariuga Gavana Kawira ategwikiria akari mirandi iria yombikia kubokiria akiuga bo ni untubutumba kubaguna na ataririte wega mirandi iria gateithia kinya gukiria matura na kinya ntubari bonde amwe Nengo kuikia kanyaga kuwa pole kirenja ire ya mukurura orero ni njou na inko waka shwali inyatongoria betu ya gavana ntaiko ke adinya nuatia kenda vire menge kenda vire sibo menge chura ire anto njou chura ire anto na totoiko inya ai comment inya anything muntu nego kinya ke na pole imetheka lentore na tongoria bange na linda sionto MCS boibe yanete ya pole kwa baka basi sympathize na family eu lakini waga kuthikira twena gavana enduvire biondia dia kumeru maendeleo ya Kawira yale manene no mikono juu okoria mikono juu ibarabara to mikono juu wajo akaria mikono juu arambe mikono juu mwangaka thila muchamanio atera ntu ibangete kubuithia bo kana thirikari bangete kubuithia bo no mikono juu shwali development yetu mikono juu ndenda kuria inyenguria na munenguria tongoria bambere mikono juu thei maendeleo kana mikono juu ibinoto no mikono juu wajwa waje mbibi ekaria oganga ya masinga umbu fulani waja nata nonto na obaikuka iba ukuka michamanione lakini nkwenda menya itu ageotanganyo namba azira itu ikaintokara ya naka utuma bathia ataki bae muthiata tu ntuma kaitoka wa kwayana tara kula reke okinyeria ke ya kumenya mikono juu te maendeleo inkona rimwe atongoria bamwe bareta woni biga bingoreke muno ke mheshimiwa Mithika lentore atruya na ithiantu kinyani ini okailele ari munyetha na muchamanio mikinduri astinji maninji andoba kuromba kula bo wirwa mbu
akaudhurania antu bakaudhurania bakamovelaisia antu bachua bayutairwo na marori bakambata nyumba oro nonto nonete kuna kuondera ta ute antu baronekana atetherena numbers ero no chambogero te antu bakweteta kurura mobichi antu bamovelaisia bautronona marori baite duo kuonde baturawa kaliene araba kena mamauro batubange baturwa kweme kiduri bakena mamauro ikenda ke population kionekana ke ukwa kamera bora na antu baba inge na joka kabanga kuere dinyaro mbikura bange mbuno ndo atobenda myako bamwaku abai bangania ko bagwa baba ukiretungania antu wekendi kyake na ikangabana arekantu bacheda kendi bongwa kutweka murombi kura na uwe bila kwenda kubudhiria antu ngabure chokera auwe bura kwenda ngabuwe bura kwenda babange ya ba eneri baita bawe boba kwenda mpuro we bura kwenda muringi kura chale mutongori ora kwenda lakini tingabana uwe wenda kuata njara wakuluka kakura chamero jeja munya auwe ngawata muntu njara akuluka unini ere antu ori ondiata wo kaura so ndenda gwaringi kura bamero ibaye na ume bailele na babe muntu eto munyenda wererenge bamwilele boya wenda komya munya no etamuchie weta muchi ilele maendeleo yake imbi maendeleo yake ilele la miere etairwa muchi nanga waita kadiri amu tanambira kurumira nsochete nchokerete nyume kagita gate kuraja nanti tonkoroke Wendo boja kabotina kithimina kinyabure na flavors mwanya yumegeke ke Valentines Raino mabati ni magoko akanyaka ukenero tumeribo boega bwambetse siyaku igwatere premium genjidate matte finishing roof sheet na maguri jara tunikite buruja shiringi 550 o mita kanyaka ofa eji nigatare nkurukino igwatere Espana tile Jaminia tile Roman tile Brit tile na Jamii tile na Arua intobieto nibiri kubya gotora birinkanya na mutegerejo gokenya medho na ibigwetanire na kiroto gyaku gya gwaka nyomba indongi kana murandi jonge jwaku dithangia mpwe ugakurukirwa turingire thimu gukurukira 0729628199 kana 0740229609 tuliongera na Arua factory yetu Kithoka. Aro ai boje tana bote karakara ande imbi baba kare moka imbi nko barukira nante kuivangete Yankira moto jaka bakara chap aya kwani yako naye mama tipo akiora ya bioria ai bote jojo agita nyanduki wega boraha premium kavagara darika idhano akinkimaneta na nonyiri boy na haraka otemba koja kwa bumo tike boromete jojo kaya yana ruirwate ako tsadia kuarete moto jaka bagarawa kanyi ya ngarama yorugi okore rumenoga no kanyi ya madha manto jonde ni sawa na raha premium kavagara raha premium maize meal kwa raha ya familia. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Gwita na mbere kurumirira nteto cietu atongeria baye kuru kuma tereche gembe ni borite munini wa gavana Mutumanto Ithengia ochebire gitene kya munini wa gavana ne kiraba kuga ne okwagira gitio gavana Kawira bubujite nyuma ya biashara bathoko ya Tridena muchine jwa maua kugwatana na kuranguchia iria baugere ni chia gucokeria gavana Kawira kubonera miari ere aritere arintere uni aratongeria bae kuroba ugete mutuma na atethetwe bunene ni gavana Kawira na kinya kumukiria bakiongera ati na mwere kinyambe cha kurungamira njewe ariko ebera ngugine ya bisawa borithi Dennis Mugendi na chamanitie na kwaraniria ne kurubaba
Bona kwanza nego gwera suti nyamo koroke no anyukie suti esa sie morea kedra reta mutuma suti na boxa ye biothe kato kwasi andoni torea ekoro miario iji na ithithia ririria ekuruba mwe bathoko ya Trande na mushine maua iguru ria ngavana Kawira Mwangaza na nja yawe ni ya waganu bunene kuringana atongeria ba ekuru ntereni isi ya Igembe muntu bakwira munini wa ngavana Isaac Mutuma Ntoithinkia na atige mutugo jo gutumira aganu endana ciebeberia ngugine tontu kinyayo ingavana mujukirie ari munini wawe kuntu kweru arebo atuka twina asira sana no ntobwa ekoro barabara romere kuruma Kawira Mwangaza otuko imbo hatu wana insito aere Kawirete na ituko lituko na ntobaba kurwa Kawira Mwangaza ni antobara baduri akidurwa Kawira atekwendete kia MP atekwendete kia MCA atekwendete kia kwete kia ngabana ni bino ntobwa haria borweta nwena Kawira batu tore ana insito kona nako tanguwe isokere ni babwe ekoro bara bonde bararirie matope baharia rokoro doku na baturangu sende na batekukinya ibo ibareke na ntatu iraba enasio ibasokere bamenye Mutuma ni Kawira otometo mmenya Mutuma to resign gete ke number 1 de ko to mangusi cia kwirora atomero abanenge waberiba urengu sende ene na basoke baure meuto na suti irora beriba tore nasio nekenda bawa kaboto mana bo endia Kawira Mwangaza muendelee kinya yete kia deputy ngavana kana kangi kegembe babu bo burasoka ke suti kande boero tebio bukumenya bugasokia suti yake tore anda into bitano nande botalele number 1 buru yete kia deputy ngavana boye na barwa eko resign ameandikite resign athani Kawira Mwangaza ete athani mwana ongio mumero wegembe Igembe South ko kwena ntaka nyinge muno ithomi kwena nyaka baba inge muno bathomi ba deputy Kawira Igembe Central kwena arume bathomi kwena ari bathomi baka deputy Kawira batethuka Igembe North the same case andika barwa eko resign oturetere barwa no ntugite kiu githia ate Kawira Mwangaza wawikire mbaloti ne gutikiona number 2 weye na mbesa cia Kawira Mwangaza irakuri arere prison otamutoticie muntu andiki netha irake yukakia loan no yukitie loan ngwene waku na Kawira Mwangaza kenda omba ku resign etire arare mbesa ira cionthe arakilia kenda omba ku resign bibiele okamate mbesa ira oringanire na barwa number 3 weye na mbesa ira cionthe we ku resign nuntu utaona musara Kawira Mwangaza akurwamirire mieri 5 mwekoro ku akire yana bakire yana bokeria boya otale mbesa una ciorete number 4 weye na nguo ira Kawira Mwangaza akurire cia kurwa makembaloti mate nguo cionthe cirwa makembaloti akungarisa warwa mambaloti ne kenda mero baumbo boringira kura number 5 we ya transport ekuma mawa weta mero woni ndembo koye Kawira Mwangaza erere inya mero naira wana inchi Igembe South bogetie Mutuma inya chiringi bepte atena mbesa mpaya ireni nyawe ngarama Kawira Mwangaza kwa ya ngarama kuma mawa mwanka mero akufelera ngari into bitano taturetera Mutuma otebwo kuwa we murongo na mareverendi yaku na we murongo na inyakoro baubora barariri bakiwa bachanga changa faster na bukare o changa Kenya msima emenya bo changira Kawira Mwangaza bo muri ashuti na bo muri ambesa ira atumire na bo mucokerie tekiangabana bokethia buri arongo na ingi Mutuma okethia nete make kegwenyenyete o na ikyo kwenda etera 2027 no nto Kawira Mwangaza bo kumetene tamwe we tathira iraringiro imwana inchi omero olopio 2027 yeyo bo thiolonkanye na Kawira Mwangaza ko o chinde wa namba kerisia Kawira Mwangaza namba 1 ongea 2 ongea 3 ongea 4 owe wa kerisia omenyete agiswawa kitene kana rona monki wogo ototoka menya ni ototoka ko to moruma mwekoro yo na ndarombe ekoro bara nonto ne asiari kinyabo kira wanda ikioketha kinyawa wanunde one time ukamenyera mwana ku kana omenyere mwana okirende omokerie no mukinyethie lebone yera Kawira akinyetherie Mutuma akorume tuonethera ukawerua muno woye mwana from nothing omo support omorute kuma nthe omukinyethia Kawira Mwangaza akinyetherie Mutuma tuone akorumare kithira ukawerua na no ntotote kuarua twatura nthe iguru ye twabona lazima utalipa chenye unapanda ndicho unalipa tariki 14 riu bweterete
ibwetere 15 ibwetere 18 kinya ntuku eu batu tuketha tusangilie tukiwa ngavana ni mama kawaida kawero teno etete no teno aeta miaka neko kinya bwethi atia kinya bo moruma na ba mora no ntuituisie moteyo na matunda no mwanka yuri kwembi maiya ko tukumenya bire bikutangweni roritho na spindira mama yo niyo bukurwa niyo lakini bote omba no ntuimbe we ngai na imwathani omuritire kinya bo moruma bo mwete irumi byombe bira bo moruma ndena oma bibyo theri lakini oyo muntu omba gwira imwendali uno menyerete kuri antu mantu ya antu maandamano baingirira kawira atikarie batu mwenda aratuta samwe aturi amana 5 tuta kuinga barabara ile ingi mawara tware akuinga oyo umero ubatu na mwenda nyapa baingi batona na kangeta ntukura kawira yete njia egembe centro au batu twaruta antu barite bainga barabara tuona rumano former MC okangeta one Dennis Mugendi Weru Njuma muciini wa Maua kaunti ya Meru. Akariba mituntu ni batigi bagitaraga athara kumania na winyange bara buthithitwe ni njogu miondene yao bagitara athara nande bate kumenya na gwichokera kenda kurwana nkiama ya kumenyera nyomo cia kithaka KWS hupo bujito ndi arimi kumakona mwanya Jamiru bethirito bagitetani winyange bonyomo iji na kinya anto kugurarwa na bangi kuragwa nichio na kurewa na kugukioneka kuritabo kadha muthuri Muriuki na kurikithia Lithina njogu ire twikite mpanga kiria kari ikinyangebia kuria biao kagite gaka bathengerete kwambia kubiketha untura batigite bena thare nene muno katukulalamika sana ni untu bwa wanyama wa porini wale baraba bambete kuyangia mimea yetu bebe yetu miti yetu kinya kaoa kinya miti yondo tibisi njou utibiti aira kwou itukulalamika kithirikari sana iye ina end tutetherie through our MCA na ni bwega sana nuntu bwa area administrators baraba yetu bothe bararingira ntu ba KWS katutebia kuria mndreneto njoire no lake bwa akara yo mabwato na yo mndrene irarere mpempe utuko chathira torere atio kume warorokere ana beto betete skuru mwarimu arauyerie rero thranjo mndrene araira kiwa ndwerei nkora wa njou tomurwera toretheria na ana bate skuru ana bamwenyaro kiribara moro weta skuru bakiuga na njogu iji tianyangite buru kantu kao karakonde bomba kuthogena kuga kuria kitumimba kona ukabere komba kuthwa kwino kwa tipa mpara kinjege cia thamire kidogo area ni cia nge twankene no ya dirine otherwise batwe ni malalime ko tukulalamika sana tukiwa thirikari tutethia antu au no tume tuninde batu tutetemparene na twathangika muno nende turua tutiwa mparene iba watenjo ucio bachithaike bachingire ireko twenyangia no tucio twikira mpara na tutirare nio na itwarimite bwega na iturare abia kurende tukuthinwe njou utebe tutieri mundane itu mindeto ne mitheri thirikari yetu ito twabwelenka bokarekana beto bare mpara tuteke ntomindrene imabwa totina yebo kona boy konola ya muntu oya muntu membe yaraina inerwe mekwache ni akorerwe ikenje inya mekwache mekuo itorando nendre otebia totieri batwe tikacho timote aetwe niu kona rio india maja jonde nandi kiure kire kinene no kethwa kiria thareji nyomo ichi kwethwa igikira nondu akagita karaja akaribaririte thirikari batikuona mbetere gwega ni untu bwa hatari sana mwananchi wa kawaida kwithira akirianira na njou kinyanja na mindene utuko na muthanya KWS turio baringira thimu iworo tha 3 na turaringire mnene wa county barakinya ko tha 10 cioro ko ikumanisha iaka bararethetie njou yu mindene yetu yes na ikumanisha batirari kinyana wasiwasi maisha ya antu betu twabaringira thimo bakaua mwananchi akaringe tuma kwe mwananchi ate kuelewa bora njou ibweri kuthianirwa nacio no tututeria naira na intobia kithaka
kou munene urarwamirite njou kana into bia muitho bia kithaka nagerie kubanga timu ewe akarie njoi no tutire mwe te aile te athatu into ibithokangetwe twina mwekuru ari araumisiro njou eta wakarimi mwankeru ari turi na kunangwa unangirwe atariwa twina bangi bakinyangiri into bio oyabi batariwa na ibyo tukuria bariwe kuma 2019 mwaka yo turi yo 2025 na antu baba bweri kurewa interview bate uchererwa ringi Muthuri Muriuki Mweri Njuma mutiri wa Kangangi. Daktari Moses Kimencho urawijikie na kaireta Kasuba ni abisa wa borithi wirutanirite gutethia na gucokaniria antu bara bari na mathina jake mathugani kenda guturo bubwega Kimencho na gutariria kinyanga ukanio na mathugani ja baba ingi atina thina cha mathugani cijanagia tuno orogi akiuga mantu ta utumiri wa mbugita no jethiro jare kaumo kathina teje ya kenene muno amwena kuigwa aria bitha wa borisi gutetheria barabatete mathugani na kubacokaniria ringi akimenyekana ta Moses Kimencho na ringi Kasuba umite bwaga ciongo wa dini ya Mukothi Matharakano mbago sababisha muntu pengine akara to this state number 1 kwento tweta substance disorders kana kwenda disonde mwe to 70 disonde mwe kwendi sona yeta wa schizophrenic erabuga schizophrenia disonda siere ko yetwa psychoaffective disonda ombie bata ngoko bokwegwa aya kwe another disonda yetwa bipolar disonda wega wa iri dhatu disease na hizo disease aziko kwa ngozi huku iri in this block non to one bio brain na so many neural nerves kwena neural nerve eto hippocampus ni memory nokwegwa muntu toyo okamuria rieto atake atikwera non to nariganirie memory ime block kinya memory athimo nethira aiga crash. The issue is the brain no thia tukathima either tuka kinyane kinyabantu kanjam start nokwegwa ukanjam start taboko na ngari eorete nyamura mbetiri ukanjam start kidogo ukathoma brain yeno ukona thina ya imbio yote ni wataalamu emthi thokoni ya Mukothi maracemania na uma wantu banthu na kumwire cibitari to agere to either tumurothe mwire cibitari tumucheki kila bantu mone kana kinya stima sawa eni abwe anjeria kuruta gwira economy ya Africa kana kinyanya huko wetu erethuka nonto tuikomenya muntu mwaja kariata na muntu toyo atiethira cibitari okoigwa muntu toyo ti muntu amba kuga tiati cibita ona geretwo kuirwa cibitari akabua muntu toyo kwigina augire sukuma aciara mwana uyu watu ikeka kwajwa utie muntu amenya murimo wake era mbingi issue era nene sana ta muntu toyo no akoswe either substance no akosi muntu toyo substance like bang kira niwe substance like bang ena chemicals ngiri siere na magana mana bangi ena chemicals ngiri siere na magana mana na bangi ega wa class number 4 bangi that class etwa hallucinogens ekosaga ituta hallucination delusions wegwarira ukethugani utikwaria bwega bogoigwa so ndiragutumira sometimes nwanjeria kuona intobiteka gwainda ukaigwa muntu akiuga kuona Yesu ayete uyo we mthi Kasuba akiuga kathucie gintumiri ina mwankira cokere wa bura aria guka mbere tere maybe after meri 5 ogu wewe ukaigwa muntu akobwa nonto nkare no mwankairu goro engine bwega ekero mburu tinjero twakerangi meninte gwira yanjire kuthi mutindwa na Nairobi that is nonto nkare no yo nendinge engine kiasi na engine yeno ne kwenda panel beating
Nikwenda kurugurwa tairi kidogo etiena pumusi no kuigwa kinya kwaria gwake ena sirand speech yake eruta ira tagirite mbitwa ya Kimenso kiria karimono ntereino itukare soba ndiro kuona mwana akirwa karasoba tigana na bangi tigana na ulevi yani mtu ogutu general. Number 2, enda mwenzako enda mwana waku anaokaigwa karita thigiri mwende kiraendaga muruthire waigwa kombeka mwire cibitari uyu na kwenda kuthambua ogu ukamumenyera akaigwa kinya mwisho no akene kia bidhato wagwe motori ya muntu toyo muromirio munenkere nguo mweba ntu akumama just that wero wisha no umere taboto umera kwe aga wewe kwe muntu kiripotera Weru TV kumantere Tharaka thokoni mukothima Bituo Paul ogwa kabithe. Ngwatanĩro ya arimũ ba cukuru cia secondary KUPPET yugĩte akambĩrĩria Nandi kwaranĩra na thirikari kenda kuongerwa mĩcara kwa arimũ. Gũkũrũkĩra mũnini wa mwandĩki wa kĩama Moses Nthũrima augĩte nĩ bakwenda kinya kuongerwa marupurupu ja ukombori wa nyomba. Augĩte kinya nĩ bakwenda Rais Ruto atigĩra mbeca ciao icio-kinyĩra arimũ na itigwĩtanange. Kiama kurungamira arimu ba sekondari ya KUPPET ililuga kwambire mweri wetano mwaka uju ikethirwe kiambile walani na thirikari nene kienda gutigira arimu ba kuongerwa misara onto bla botikale kiite kwa kagita kanene leu itugo expect na aro kuma mweri wetano twambire kwa ya thirikari kenda yumba kuongera arimu misara tuliga mwalimu onde buru nongerwe 100%. Mwana mwalimu ro kukura mushajo munene nwayo 50%. Kenda twithura twina at least miaka iwe kurukite tukiaga yumba kwithirwa alimu baicokerwa ngarama yuchonde. KUPPET gwetukira munini wa mwandiki munene Moses Nthũrima ikiuga gelenda allowance ya arimu ya marima nyomba kung'ang'anwa itukumakani nale mwarimu akuruta wira. Ingira tukwenda iturenda house allowance ng'ananu na Nairobi. Onto Nairobi mturore kwale house allowance riguru nkurukiero imeru grade nemwe. So turenda antu bonde bang'ananu. Wenda kuja kuitangwe Nairobi ikedho ichoice yeku. Wenda kuita North Hall ikedho ichoice yeku. So house allowance ng'ananu tuchoke ituguitu ya 100% increase ya ira tuitaga commuter onto maguta yeitirie for several times kuma rira tuongeri 2012 na kagita kalobangane bwa budget yenjera ya mungano wa trilioni 4 jeru kwirigirwa kwambiria. Daktari Ruben Mutigio ni mwalimu wa University ya Nairobi ni aruti thirikari gutigera ni gutenga kigina kiganu kenda kwandika arimu ba mathomo ma sciences. Rwandombe supplementary budget itomeka number 1 kuandika arimu ba STEM ba JSS. Most of JSS shukuru arimu baba liku baba loite humanities na baba loite languages arimu ba STEM batire ku STEM baba the sciences, mathematics na technical subjects. Na batale ku inyo isio subjects ilasio mba ku drive economy, isio subjects ilasio mba ku drive the realization of the vision 2030. So no ambene ninya moroba soberia kuandika arimu ba STEM. Daktari Mutigile ni muthomi munene akiologia bunge gutigira ni gutenga kigina kiganu kire sekta ya kithomo kienda gutigira maskuru ni makona mbesa jonde ja capitation gwa kagita kaleo migambo ina mutige kigwata wamba ni mekali tonke amea jeri amwe na munini jo mwandiki munene kire kia maiki kia arimo gya KUPPET mbesa iri konenkanwa cia capitation sukuru sijaire nserere all the time gendo anto stakeholders of education ba complainete na it's not working. Thirikari kai wajibike konenkagira mbesa ila sikonekana cia capitation as it is scheduled in the capitation kwa Ministry of Education. Mwaka wa 2025-2026 kama hii budget inaweza kupitishwa na bunge vile kabla imepitisha, sisi kama chama cha wazazi tutafurahia sana, kwa sababu jambo la kwanza hili jambo la CBC. Unajua mwaka wa 2010 tunaenda kupeleka wanafunzi katika senior schools. Na kwa hivyo senior schools zinafaa ziwe prepared in advance. Siwe na infrastructure, madarasa ya kutosha, laboratories,
chemicals na kadhalika. Jambo la walimu, Teacher Service Commission inafaa iemploy walimu wa kutosha, iwa train kwa mambo ya CBC mapema wajue. Issue of capitation funds. Capitation funds imekuwa ni pesa kidogo. Hii pesa ikipitishwa na bunge itasaidia. Kithomo kibwirite kwithwo ikaita cibitari urogwita ukaewa uraumba gwita ukaewa ndawa free. Na thirikari iria ciumbite gukaria ndiguru ciao into bira biethoro bie free bieri kithomo na cibitari. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Abunge kuma biamene mwanya na kanywa kamwe ni bagwatanirite na kuga gutithura kuri nogo tibu kongera kirirende kithira wari rwa kigina ra mwaka jujujo 2025 bugite ngaukano na rwari rwa mwaka muthirure rwaretere maandamano jamanene aja Kenya kagitene gaka batitikiria rende kithia ria kuongera goti kiria Kenya bara tayari bainyiritwe. Wasiendelee kutoza ushuru watu kwa kiwango ambacho hawawezi kulipa. Lakini bajeti ikiwa ni kubwa ni vizuri, lakini isiwe mambo mawili, wasiongezee deni ama kukopa na wasiongezee ushuru unaokatwa wananchi. Na pia pesa ama pesa zinazokusanywa zitumike kwa njia inayofaa, kwamba ni lazima ufisadi umalizwe kabisa, ili kwamba hela zinazokusanywa ziende katika kutumikia Wakenya. Kwa hivyo mambo matatu: moja, wasiongezee ushuru; pili, wasiongezee deni; na nne, pesa zinazokusanywa zitumike kwa njia inayofaa. I think this time around there will be more of consultations. The National Treasury, the stakeholders of Finance Committee, I'm also in the Committee of Public Debt, the budget. There will be more of consultation in every stakeholder, including even our youth. So I believe the process will not be the same last time. So it will be more of a participatory, and the country is going in the right direction. We have seen inflation have been reduced. We have seen employment have already been addressed. We have seen the value chain, the sugar issues. We have seen so many issues. The last 2 years, the president was able to address it. So I believe with the introduction of this budget, increase of the budget of 2025-2026, it will be more achievable. Tuseme kwamba katika kutengeneza budget na finance bill lazima kuhusisha wananchi. Na wananchi wasipohusishwa basi tabu tele. Maana katiba kanasema uzisha wananchi, na ukihusisha wananchi, maoni ya wananchi ni muhimu. Lazima maoni ya wananchi pia isikizwe na iigizwe katika mjadala wa kuunda bajeti. Kama hiko basi wenye kufanya hiyo wawe ni cabinet, wawe ni bunge, wako taabani na wananchi. Let me say categorically that we expect fair distribution of resources in all the regions of this country. We cannot be approving a budget that is only going to work in one area of this country. We would like these resources to be fairly distributed, and all the stored projects, including the road project which ran from Kibwezi Kitui up to Mbondoni Road, to be factored in this budget so that we can achieve the Millennium Development Goals we set aside and for the Vision 2030. Na tumesikia kutoka hii serikali ingie, ni kama watu hawasikii ile kazi. Hii pesa inatakiwa iangaliwe kwa busara sana. Tuhakikishe kana kwamba allocation ama distribution imefanywa kwa usawa, kwa sababu ukiangalia mambo ya mabarabara and especially si ungwana hata kabisa kusikia kana kwamba kuna sehemu zingine zinapatiwa kilomita nyingi za barabara na zingine zimetengewa ama zimefinyiliwa sana. Ano tugwikira gatantante to cheweru njuma kwendera kagita gake gibwaga ntubakona kanya kugwatanira nawo nimbitagwa ntinyari kenywa Maureen Kiremi no karimona niro mathivyo utukubwana arua.